Ndugu yangu, chunga sana usije ukamkaribisha Mungu, usije ukamkaribisha kwako, lakini sasa akawa ni faida kwa mwingine ila wewe. Maana Martha yeye alimkaribisha Yesu, lakini Mariamu yeye alifaidika na huyo Yesu, maana yeye alikaa miguuni pake. Lakini yeye aliyemkaribisha alianza kujishughulisha na mambo mengine ambayo hayakumsaidia. Kwa hivyo lazima uangalie sana, usije ukatengenezea mwingine njia, usije ukahangaika kwa mambo ambayo hayana faida. Maana aliyemkaribisha Yesu ni Martha, lakini aliyefaidika na huyu Yesu ni Mariamu dadake. Maana katika kitabu cha Luka 10:38 na 42 inasema ya kwamba Martha ndiye alimkaribisha Yesu nyumbani, lakini aliyefaidika na huyu Yesu ni Mariamu. Maana yeye ndiye alikaa chini ya miguu yake, alikaa pale akamwambia amfundishe. Kwa hivyo aliyefaidika na Yesu sio Martha, lakini Martha ndiye alimkaribisha Yesu ndani ya nyumba. So chunga sana ndugu yangu, usije ukatengenezea mwingine njia na wewe ukazidi kuangamia na kuteseka kwa sababu ya kujishughulisha na mambo ambayo hayana msingi. Kuna watu wengi sana wanafungua biashara, lakini badala ya kupata faida unakuta wanapata hasara, kwa sababu chenye wanachoshughulikia wanajishughulisha na mambo mengi, lakini chenye kinatakikana ni kimoja tu: ukae chini ya miguu ya Bwana, umwambie Mungu shida zako,